Marijini božićni kolačići. Tina Mihaljević. Jednog adventskog jutra mamu je probudilo zveckanje posuđa u kuhinji. Kad je ušla u kuhinju, imala je što i vidjeti. Njena 8-godišnja kćerka Marija u jednoj ruci držala nekakav papir, a drugom je miješala jaja i šećer. Marija, što radiš ovako rano? Pravim božićne kolačiće, oduševljeno govori Marija. Pokušavam slijediti upute iz recepta, ali mi ne ide baš najbolje, prizna Marija mami. Zašto mene nisi čekala? Ti si premala da bi sama mijesila kolačiće. Želim obradovati baku Milku. Ona nema nikoga svoga i prestara je da bi pravila kolačiće. A Božić je za 2 dana. Dobra moja djevojčice, ti znaš da ja svake godine baki Milki odnesem tanju kolača. Zašto si se mučila? Znam, mama, ali ja sam ih htjela obradovati. U redu, draga, ja ću ti pomoći. Mama i mala Marija zajedno umijesiše keksiće i učas je zdjelica bila puna keksića u obliku anđela i zvjezdica. Marija složi pun tanjur i odnese baki Milki u štople kolačiće. Ubrzo se vrati sa smješkom na licu, u ruci držeti šarenu pletenu torbicu. Što kaže baka Milka, upita mama. Rekla je da joj je to najljepši poklon koji je ikada dobila. Poljubila me je, a iz očiju su joj kapale suze. Kaže da su to suze radosnice. Iz svoje stare drvene škrinje izvadila je ovu prekrasnu torbicu. U nju stavila ove pletene čarape, divno ukrašene, da mi, kaže baka Milka, griju nožice i vrećicu punu krupnih lješnjaka za tebe, tatu i braću. Ja sam joj rekla da mi ne treba ništa dati, ali ona kaže da su torba i najljepše čarape čekali baš mene i da sam ja njezin mali anđeo koji joj je uljepšao božićni blagdane. Moja draga, milostiva kćeri, tako se ponosim tobom. Bit Božića jest misliti na potrebite i činiti dobra djela. Želim da tako čisto i dobrostivo srce imaš cijeli život. Snijeg sud pada, zvona zvone, srca mlada, vesele se. To je vrijeme ljubavi i mira, sretan Božić svakome. Snijeg sud pada, zvona zvone,